Nti ho na Lumba ne te sisi ya ansa no Baaba ya. Odobroni. Nti chaton Lumba wu no we. Ni asoma no. Obewo fie ho. Kodibia. Enye die yen kan. Nti won so ba bonten san question we yebusa won do so yebusa no. As a letter no more than say me hunwan. Me no na so come go straight. E wo se mo ko busa MAAME. Kwa be no fa so wuye. Owu fie. Ana o hospital. Things be na wo fam. O dai na wan sorry. Ana na o team mu frɛ o. Odobroni na betima yiwe ano. O carry nyina o ye mo odobroni din wom. First one here eyewitness. They talk to be on the police. They talk to be on the Mrs. Priscilla. Ana Priscilla no yede yi. So odobroni ko na metwa hwea e wa ha hihia e bebusa hwan enye media for am ha de bebusa na boye na ne wo ha afi ko frem MAAME ko busa na MAAME no wa ha ontimi nkyerem ana Ghana asem si no mo de nwan sa enye o mo na nsem de abonten se Lumba ba Ghana 17 years won odobroni na atena sa one ne ne nti sa tam na odobroni Lumba wu na odobroni we yeni me bia no se na yasoma na de anye nim anya bia watu kwa no ofie o ha ya na ne no mo mfre no mu ntutu na no busa na sa asem ya ye no bebusa yi hwan na de sa lete we bai MAAME se MAAME akosu ase wa oni ni nua ba no odi Lumba nua ba efe ne Nestina me se Nestina fosu MAAME akosu ase wa me penasem Lumba de nua ne de menim no me penasem pa asem no onko street point. You say why na omo pere omo ne pere o pere kuna hemfo na be yikuna odobroni ne MAAME se wa enti why so na tia Wale no de na ote hu sesi ya odobroni enti yade na yembusa na yede nwan to de betuma che se Lumba so MAAME ko atebu ko ya de ba nu owu anana Lumba ye dan bi nti o MAAME de workers ko ho nti de sie na meni ho anana me Lumba akonti na mafirifie na asem o nti na meni ho ni person se na wo ho asem we de say mpa nwan kwatentensa nipa wo from so mo ameye sign investigation ma no de ogina nipa akomiansa so the German embassy e Ghana because according to the Moka chain say Daddy Lumba German citizen sa German citizen German citizen ene MAAME yakosu ase wan kana kuma ntunu yem o mefa funu nko o mefa funu ni free Ghana enko wa na chiaja mo nya Ghana ni bi enti funu ni o mo dia no na busia panyin ni abri se na agita to metima be fa akosa o metima be fa akọ meti wo sisi mi wu akonfo na be sie mi o ma na chiaja ma akonfo wa na jama uni Ghana card ni Ghana card yo so na we no mama asem ya den da ho sa o jama fo me fo mu funu o MAAME akoso se oni kan me de beba apart from members in so I said the Federal Criminal Police Office and so Germany omo so hia hwehwem omo so nya hwehwemu ma no oni mi se na de akoso no nyina no German fo no mo de hye wu hwe Ghana o me so mo hwe afunu we e ba ko se ni German e ko se funu e mo na ye omo dia German fo ni pa na ewu ni se busu e panyin ni funu o na busu panyin o funu nko pe mo kire safa German for dia German fo funu to metima ba be fa kwa ye se wan ko German onye kire ohonko onye kire nko abde helicopter la be fa yenti na nipa bi wu ya ye se so omugu helicopter bi do mo ko South Africa helicopter be na kire yeti Ghana hala bi nua anoje supreme ko India ko wu ya ye de funu ba ye se India funu no ana chaja ma India se go wu ya no ko mbefa asie na Lumba ala chaja ma German dia e funu da Ghana ha ye dai e German fo so bi Lumba ni ye oni na ni ye to mo nyana mafa funu no mo kwesi no mo na de hye o enti me Lumba ye citizen no hwan no de dia dance ye dance ni be na wo Lumba citizen ni nye ne ye ya se ne ye na no ne wo enti mo fo mo funu kwai oba ni mom ne betuma ko sere se no e wo mu se ne ye Ghana fo ene abaye na mom no wan se ngu Ghana ti e sere mo yenye na ehun document bia me de beba na ka ye tie na ko ma be fa ko enti MAAME no kura betumi akoka kire embassy ni se aban ni se ni kunu no aba be wu Ghana enti ohia ni kunu no body wo ha o mo de be ko so